Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ecma'in. Barcha maqtovlar bir Allahqa gına, anıqına maqtıyız, hem anağına sıyınabız. Ko'ngillerimizde bulgan yavuzlıqdan hem günahlı işlerden. Allah Teala kimni to'g'ri yo'lga hidayatga ko'ndirsa, onu hech kim adashtıra olmaz. Kimni adashtirsa, onu hech kim to'g'ri yo'lga ko'ndira olmaz. Ashhadu an la ilaha illallah va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Şahidlik berem, Allah'tan başqa hech bir ibadat qilınırga layiq zat yo'q. Hem şahidlik berem, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın bendesi, hem onun kişilerge haqlıq bilen jiberilgen peygamberi ilçesidir. Ol Allah Teala barcha dünyalarını barlıqqa kitiruşi, terbiyelep tertipte tutuşu, barcha mahluqlarını rizıqlandırıp duruşu, tirgizuşi hem utiruşi, Adam balaların küfürlük qaranğılığından İslam nuruna, yaqtısına çıgarır üçün galemlerge rahmeti itip Kur'an kitabı bilen peygamberini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ne jiberuşi, dünyalar hem ahiretinin patşası, bendelerge boğaz tamirlarından da yakın bulup, onlarının dışında hem içinde bulganın bilip duruşu, Allah Teala'nın rahmeti king, gazabı katı. Allah Teala aytti: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Allahu'llezî halakakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum." Allah'tır ol xalq qıluşu, barlıqqa kitiruşu sizni, soğundan sizni rizıqlandıruşu, soğundan sizni utiruşu, soğundan kiri tirgizuşu, yani kıyamet gününde. Şulayıq ayta: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. Allah Teala ayta: hem tigiz bulmaz, ting bulmaz, suqır hem kuruşu, hem ting bulmaz, kimler iman getirdiler Allah Teala'ga, hem izgilikler kıldılar, hem buzuqluqlar kıluşular. Bir de tigiz bulmaz. Belki o siz isigizge düşürəsiz, uylap qarıysız degen. Şulayıq Allah Teala ayta: وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah Teala bu ayetlerde ayta: hem ting bulmaz, suqır hem kuruşu, hem de qaranğılık bilen yaqtılık ting bulmaz, hem de kulege bilen qaynar issi jil tigiz bulmaz, hem tigiz bulmaz tirikler hem ölükler. Haqlıqta Allah Teala işittire kimni tilese, hem sin işittiruşu tugul kabirlerde buluşularını. Bu ayetlerde Allah Teala özüne iman getirip, kuşkanların ötep tığanlardan tıyılışılar bilen imansızlarını şağıştırdı. İmanlı kişi kuruşu kişi kebek, imansız kişi suqır kebek, hem de imansız kişi qaranğılık kebek, imanlı kişi nur kebek, yaqtılık kebek dedi. Hem de imanlı kişi issi qaynar jilde kulege kebek, hem de imansız kişi issi qaynar jil bilen şağıştırdı. Hem tigiz bulmaz, tirikler hem ölükler dedi. Yani Allah'a şanıp iman getirişiler, olar tiriknin misalında, tirik kişi misalında, imansızlar, olar ölükler, meyitler misalında. Hem şulayıq Allah Teala aytti: özü tilegen bendelerini işittirir. Yani Allah Teala özü tilegen bendelerini imanga getirir, İslam'a getirir. Hem de sen kabirde buluşularını işittire olmazsın. Yani Allah Teala sözün kafirlerge, imansızlarga işittire olmazsın. Allah Teala onlarını kabirdegiler dip atadı. Kabirdegilerge işittire olmazsın. Belki Allah Teala özü tilegen bendeni to'g'ri yo'lga ko'ndira dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta: "La yadkhulul cennete men kana fi qalbihi mithqal zarratin min kibr." Cennetke kirmez kimning yuraginde, ko'ngilinde
tuzan bürtügü kadar tekabirligi, iriligi bulsa, durfalığı bulsa deyip eytti. Allah Teala'ga iman getirüden bendeni tekabirligi hem de iriligi yine tuta. Tekabirlikleri, durfalıkları Allah'a secde kılıdan tiya. İndi kimlerinin ko'ngilinde tuzan bürtügü kadar tekabirlik, irilik kişilerden uzun üstü tutu bulsa, onlar мәңгілік cehennemde bulurlar. Hem Allah Teala bizge misallar kitire, tekabirler turunda. Allah Teala'ga karşı çıkıp, Allah Teala'ga secde kılıdan baş tartışılar turunda hem eyte وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ Hem sonundan eyte فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Bu ayetlerde Allah Teala eyte hem Firavun özünün halkına indeşti hem eytti ey halkım Misir'nin baylığı miniki tugilmesin hem bu yılgalar yani Nil yılgaları benim astımdan ağa tugilmesin kurmisiz mini deyip hem Allah Teala ul Firavun'u hem de onun iyerçinlerin helak etti. Hem de eytti فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ Hem biz onlarını sizge misal etip, sizge örnek etip, gibret alır üçün kıldık dedi. Adem aleyhisselamdan birli bu zamana kadar zurrak devletler, hem zurrak patşalar, zurrak baylar, hem olarak gövdeli kişiler buldular. Hem Allah Teala eyte فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ Yeryüzünde yürügüz hem qarağız onlarının ahırları nişik bulup bitti. Çünkü onlar Allah Teala'nı yalğanğa çıkardılar hem iman getirüden baş tarttılar deyip. En birinci tekabirlik misalı bulup iblis buldu. Hem kim tekabirlik kılıp Allah Teala'ga ibadet kılıdan baş tartsa, iman getirmese, onlar şul iblis'e yerişiler. Allah Teala kitire Kur'an'da onun sözlerin "Ana hayrun minhu halaqtani min nari ve halaqtahu min tin." Hem ul iblis eytti de, "Min hayırlarak sen halık kılgan adamdan, sen beni uttan halık kıldın, onu balçıktan halık kıldın" deyip. Yani adam balaları barsı da balçıktan barlıkka getirilgen, hem tufrakka eğlenecek, hem kıyamet gününde Allah Teala barsında kiri jirden turguzacak. Bir kişinin de bir kişiden de üstünlüğü yok, meğer tekvalığı Allah Teala'dan korkuğu boyunca dedi. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay eyte la yedhulul cennete men kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibr. Cennetke kirmez kimnin yüreğinde, ko'ngilinde tuzan bürtügü kadar yine tekabirligi, iriligi bulsa, yani uzun kişilerden üstün itip sanasa, üstün tutsa. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay eytti entum benu Adem ve Adem min turab. Siz bütünüzde Adem balaları, Adem ul balçıktan yaratıldı dedi. Birovning de tekabirlenirge, uzun başkalardan üstün tuturga hakkı yok. Barsa da Allah Teala'nın bendeleri, kulları hem Allah Teala'ga secde kılıp başların jirge tigirge tiyişler. Allah Teala eyte inne ekramakum indallahi etkakum. Allah Teala karşında sizin hürmetlirekleriniz, Allah Teala'ga yakınlarınız, ul takva bulganlarınız. Allah Teala'ga ışanıp Allah Teala'ga ibadet kılışılar. Kuşkanların ötevşiler hem tıyganlarından tıyılışılar hem bir Allah Teala'dan gına korkuşular dedi. Allah Teala özünün şeksiz rahmeti bilen galemlerge rahmet etip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemni, Muhammed peygamberini İslam dini bilen jiberdi hem onu bizge örnek etti. Allah Teala eyte لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ Allah Teala eyte sizge buldu Allah'ın ilçesinde peygamberde en yaxşı örnek
Kimler Allah Teala'ga ümitlensələr, həm də qiyamət gününə ışansalar dedi. Kim Allah'a həm qiyamət gününə ışansa, qiyamət günündə cavab verəcəyinə ışansa, həm bilsə, onlar özlərinə Allah'ın ilçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni örnek itib alırğa tiyişlər. Ol neşək qibadət qılğan, Allah Teala'ga neşək buysunğan, Allah Teala quşqanlarını neşək ötəgən, neşək tıyılğan, qibadətlərində həm dünyasında özün neşək tutqan, bizgə ol örnek, həm biz ona yerigə tiyişlibiz. Allah Teala eytə Peyğəmbərgə Ud'u ilə səbili rabbikə bil hikməti vəl məvğizatil həsənə. Həm şaqır Rabbinin yoluna, yani İslam dininə, imanğa, hikmət bilən, həm də yaxşı vəğəz bilən. Bizning dinimizning maqsadi bəndələrini Allah Teala'nın yoluna, İslamğa, imanğa, hikmət bilən, hikmətli sözlər bilən, həm özünü hikmətli tutu bilən, həm də yaxşı vəğəzlər bilən şaqırırğa buyurdu. Mənə şu maqsad, şulayıq Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytdi, Ursiltu li utəmmimel əxlaq. Min Peyğəmbər itib, ilçə itib cibərildim, xuluqlarını kamil qılır üçün. Yani bəndələrini yaxşı xuluqlu qılır üçün. İslam dininin bilgisi bulubdura, yaxşı xuluq, yaxşı əxlaq, həm ədəb. Həm Allah Teala eytdi, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Peyğəmbərgə eytdi, əgər sen qırыс bolsan, həm də qatı yürekli, qatı bəğirli bolsan, senin yanından qaçarlar idi. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hikməti bilən, həm də yaxşı vəğəzləri bilən, yumşaq könüllü buluğu bilən bəndələrinin turu yolğa kirüyünə səbəb buldu. Həm biz də onu örnek itib alıb, başqalarını İslam dininə, imanğa şaqırğanda, hikmət bilən, həm yaxşı vəğəz bilən, həm yumşaqlıq bilən şaqırığa tiyişlibiz. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem eytdi, yəssiru və lə tuğassiru. Kişilərgə jingil eytigiz, ağır aytmağız dedi. Yani jingil yollar bilən, yumşaqlıq bilən başqalarını da İslam dininə, imanğa şaqırığa tiyişlibiz. Kişilərgə rəhimli bulurğa tiyiş, Allah Teala'nın dininə şaqırğanda. Çünki Allah Teala özü rəhimli, şəfqətli bəndələrgə, həm də onun Peyğəmbəri də yumşaqlıq, hikmət, yaxşı vəğəz bilən bəndələrini İslam dininə şaqırdı, həm bizning də İslam dininə kiruvimizə, imanlı buluvimizə səbəb buldu. Allah Teala isimizə düşürə, kəzəlikə kuntum min qablu fəmənnəllahu aleykum fədəbəyyənu. Həm siz özünüz dəbit mənə qədər şunday xəldə bulduğuz. Yani bunda oturğanlarının küpləri, yani ata-anadan öyrənib İslam dininə kirib, bələkəydən tərbiyələnmədi. Bəlkə dinsizlikdə Allah Teala xuşqanlarını ötəmişi, Allah Teala tıyğanlardan tıyılmışı, şundan sonra Allah Teala'nın rəhməti bilən imanğa kildi. Şuna görə Allah Teala islərinizə düşürə. Siz də bit mənə qədər şunday xəldə bulduğuz. Həm Allah Teala özünün rəhməti bilən sizni imanğa, İslamğa getirdi. Şuna görə açıqlağız dedi. Yani bəndələrini, başqalarını imanğa, İslamğa şaqırğanda şuşu əybirini unutmayışı, özümüz də şunday xəldə idik deyib, kişilərgə yumşaqlıq bilən, hikmət, həm yaxşı vəğəz bilən imanğa, İslamğa şaqırı tiyişligin Allah Teala bizgə öyrətdi. Allah Teala eytə, İnnəlləhə və mələikətəhu yusallunə alən nəbi, Yə əyyuhəl-ləzīnə əmənu sallu aleyhi və səllimu təslimə. Haqlıqda Allah Teala həm onun fəriştələri də Peyğəmbərgə salavat qılarlar. Ey iman getirgən bəndələr, ona salavat həm sələmlərinizni eytigiz dedi. Ya Rabbimiz Allah, bizgə doğru yolunu göstərib qaldırıcılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ə, onun səxəbələrinə, tuğanlarına, həm də iman İslamını bizgə qədər iltib, getirib yetkirgən ata-babalarımızға, həm qiyamətkəşə, hər doğru yol bilən barışı imanlı bəndələrinə senin sələmin, həm rəhmətin, həm bərəkətlərin bulsaydı. Allah Teala Qur'anda eytə, İnnəd-dinə indallahil İslam. Haqlıqda Allah qarşında haq din ol İslam dini. Qalğan dinlər batıl, yalğan.
яки үзгәртелгән, яки уйлап чыгарылган. Аллаһ Тәгалә шулай ук әйтә: وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Һәм кем ислам диненнән башка динне теләсә яки тотса, ул аннан кабул ителмәс, һәм ул кеше ахирәттә дә хәсрәттә булучылардан, кайгыручылардан булыр ди. Ягъни без белеп торырга тиеш, Аллаһ Тәгалә үзе әйтте: ислам диненнән башка һичбер дин дә хак түгел, алар барсы да батыл. Кем ислам диненә иярсә генә, Аллаһ Тәгалә кушкан юлга иярер. Кем ислам диненнән башка диннәр тотса, ул алардан кабул ителмәс, һәм кыямәт көнендә алар шушы эшләре өчен хәсрәттә, кайгыда һәм үкенештә булырлар. Munafiq яки кафир кеше генә Аллаһ Тәгаләнең бу сүзләрен инкар итеп, башка диннәрне ислам дине белән тиңләштерер. Аллаһ Тәгалә тиң кылмады, әйтте: "Минем динем хак динем ислам дине" диде. Шуннан башка һичбер дин дә Аллаһ Тәгаләнең дине түгел, һәм дә Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына китерми. Шушы Аллаһ Тәгаләнең хак дине булган ислам диненә ныклы итеп ябышыгыз. Дөньяда һәм ахирәттә хәсрәттә булмассыз. Пәйгамбәрбез әйтте: "Таракту фикум амрайни лау тамассактум бихима лан тадиллу китабаллаһи ва сунната набийhi." Бу дөньяда адашмас өчен, туры юлдан барыр өчен Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Сезгә ике әйбер калдырдым. Әгәр шуңа ныгытып ябышсагыз", башка хәдисләрдә әйтте: "Тешләрегез белән ябышсагыз, мәңге адашмассыз, һичбер кайчан туры юлдан адашмассыз." Ул Аллаһ Тәгаләнең китабы һәм Пәйгамбәрнең сөннәте диде. Аллаһ Тәгаләнең китабына һәм Пәйгамбәребезнең сөннәтенә ияреп кенә бәндә бу дөньяда адашудан имин булачак, туры юлдан барачак һәм бу дөньяда һәм ахирәттә булачак. Кемнәр шушы юлдан бармасалар, Коръәнгә һәм сөннәткә иярмәсәләр, Пәйгамбәребезнең юлына иярмәсәләр, алар бу дөньяда да һәм ахирәттә дә кайгыда, хәсрәттә һәм бәла-казада булачаклар. Аллаһ Тәгалә әйтте: "Аннал арда ярисуха гибадияс салихун." Хаклыкта җирне мирас итеп алырлар бәндәләремнән изгеләре диде. Аллаһ Тәгалә имансыз бәндәләргә бу дөньяны мирас итмәде. Бу җирне тақва, иманлы, изгелек кылучы бәндәләремә мирас итеп калдырдым диде. Һәм ул кыямәткәчә шулай булачак. Әлбәттә, җәннәт юлы ул авыр, җәһәннәм юлы ул җиңел. Аллаһ Тәгалә әйтә, исебезгә төшерә: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. Аллаһ Тәгалә бу аятларда әйтә: "Әллә уйладымы кешеләр, шул килеш калдырырлар, иман китердек дип әйтерләр дә, шул килеш калдырырлар дип, һәм сыналмаслар, фитнә кылынмаслар дип уйладылармы? Аларга кадәр булган кавемнәрне сынаган кебек, Аллаһ Тәгалә сезне дә сынарбыз" диде. Аллаһ Тәгалә белер өчен яки күрсәтер өчен кемнәр иманда тугры булдылар һәм белер өчен кемнәр алдаштылар, ягъни иман китердек дип, ләкин сынау килгәч, алар имансыз булдылар. Әллә уйладылармы, иман китердек дип әйтеп кенә калырлар дип? Әллә уйлыйлармы, явызлык кылучылар бездән узып явызлык кылалар дип? Нинди яман аларның уйлаган уйлары дип Аллаһ та сынау җибәрүче, хәтта айырыр өчен диде, күрсәтер өчен бәндәләргә кемнәр иманда тугры булдылар, кемнәр инде ике йөзле мунафиq яки кафир булдылар. Я иман китергән бәндәләр, ислам һәм иман нигъмәте өчен шөкер кылыгыз. Аллаһ Тәгаләгә буйсынып, иманда, исламда булуыгызның сәбәбе сезнең яхшы булуыгызда түгел, бәлки Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булуда һәм Аллаһ Тәгаләнең хикмәте белән. Шөкер кылыгыз үзегез өчен.
Allah Teala галәмнәргә muhtaç түгел. Yani бәндәнең гыйбадәтенә, намазына, уразасына яки курбанына Allah Teala muhtaç түгел. Ләкин бәндәләрнең үзләренә ул эшләрдә файда бардыр. Allah Teala әйтә: وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Кем шөкер кылса, ул үзе өчен шөкер кылыр. Yani аның шөкер кылуының нәтиҗәсе һәм дә файдасы үзенә булыр, бу дөньяда һәм ахирәттә. Кем күферлек кылса, Аллаһ Тәаләгә каршы чыкса, Аллаһ Тәалә кушканнарга яки тыйганнарга каршы чыкса, хаклыкта Аллаһ Тәалә байдыр, һичбер нәрсәгә мохтаҗ түгелдер, һәм дә Аллаһ Тәалә мактаулыдыр һәм данлыдыр. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Allah Teala әйтә: Әгәр шөкер кылсагыз, мин сезгә шушы шөкер кылган әйберләрне арттырырмын. Әгәр күферлек кылсагыз, Аллаһ Тәаләгә каршы чыксагыз, Аллаһ Тәалә биргән нигъмәтләрне танымасагыз, минем газабым каты булыр дип Аллаһ Тәалә кисәтте. Һәм لا تسألون عن النعيم دي الله تعالى Kur'an'da. Hem siz sorulacaqsınız Allah Teala'ga bergan, Allah Teala sizga bergan nimetler turunda. Sahabeler aytdilar: "Ya Rasulullah, bizning aşağan işkanimiz iki qora deb aytdilar." Yani iki qora deganlari kipkan xurma hem su deb aytdilar. Şunun turunda da soralarmizmi deb hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet dedi. İşkan su içinde Allah Teala'nın nimeti olarak kıyamet gününde her kim soralaşaq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytə: "Əvvəlu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati an yuqala lahu alam asihha laka jismaka və arwika minal ma'il baridi." Kıyamet günündə bəndədən ən birinci soralaşaq əybir ona aytılırdı. Allah Teala aytır: "Min senin təningni selamet qılmadımmı? Həm sənə salqın su içirmədimmi?" Salqın su içer üçün nimet itib birmədimmi deyib aytılırdı. Yani birilgen nimetlerden kıyamet gününde selametlik turunda hem de su turunda soralırdı. Yani şuşu Allah Teala birgen nimetler üçün nişik şükür ettiğiz. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "Şükür etu üçün hayırlıraq dedi. Üzündən üstəgilərə qarama, üzündən astağılardan qara dedi." Yani selamet kişi qarasın, yürü almay turgan, harakatlana olmay turgan yotgan kishilarga, üstə boy bo'lgan kishi qarasin faqirlarga yoki miskinlarga, toza kishi qarasin shirli kishilarga, g'ilimi bo'lgan kishi qarasin nodon kishilarga, darajasi bo'lgan kishi qarasin darajasiz kishilarga. Ham Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: "Şulay ishlov ul shukr etuga xayrliroq" dedi. Yani üzüne birgen Allah Teala'nın nimetin tanır üçün, bilir üçün selamet vakitinde hem de indi aşı işe alırday vakitinde Allah Teala birgen sunu işkende de şuşu eybirlerini iste tutarga kerek, hem Allah Teala'ga şükür etüge bu hayırlıraq. Ama kuplar indi üzlerinden üstəgilərə qarab, üzlerine Allah Teala birgen eybirlerini unutarlar, hem şükür etmirlər, qanağatsiz bulalar. Lakin bu onların tağı da hallərinin ağrayığına getirir. Çünkü Allah Teala Kur'an'da aytdı: "Eğer şükür etsəgiz arttırırmın, eğer şükür etməsəgiz benim gazabım qatı bulur" dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanı misalın getirir. Yani adam balası baylık artından, derece artından, başka evirler artından, şuşu dünya kızıkları artından şaba hem ahiretini unuta. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyanın misalını getirir. Yani ahiret turunda uylamavşılarga: "İnne matgama ibni Adem jughile meselen lid-dunya ve in qazzahahu ve malahahu fanzur ila ma yasiru." Adam balasının aşağan rizığı bu dünyanın misalıdır. Ul rizıqını təmlətkişlər salsa, hem tuzlasa da de, ul nərsəgə eyləngenin qoradı. Hem bu dünya kızıkları da şulay. Bu dünya artından kuvu ul aşağan rizıq kibik. Aşağanda ul anı təmlətkişlər salıp, tuzlar salıp, təmlətsən dedi, aşağanda təmli bulsa da, lakin sonundan ul nərsəgə eylənə qoradı. Şuna görə də bu dünya artından
quu кирәк түгел, бәлки Аллаһ Тәгалә кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә тырышырга кирәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва қада раббука алла таъбуду илля ияһу ва бил валидейни ихсана." Һәм Раббың синең, Аллаһ Тәгалә фарыз кылды, мәҗбүри кылды, үзенә генә гыйбадат кылырга, үзенә генә куллык күрсәтергә һәм ата-анага изгелек кылуны ди. Аллаһ Тәгалә хакыннан соң бәндә өстендә иң олы хак ул ата-ана хакы. Алар исламда булсалар да, кафир булсалар да. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, һәм дөньялыкта аларга изгелек кыл ди. Әгәр алар сине күферлеккә чакырсалар, аларга күферлектә буйсынма, ләкин дөньялык эшләрендә аларга изгелек кыл диде. Һәм ананың хакы атаның хакыннан улырак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Әгәр сине анаң һәм атаң чакырса, башта анаңа бар" диде. Һәм сахабалардан берсе сорагач, кемнең хакы минем үстә улырак, анамныкымы, атамныкымы дигәч, кемнең хакы улырак дигәч, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям анаңның хакы диде. Аннан соң кемнеке дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям анаңныкы диде. Тагы бер сорагач, тагы анаңныкы диде. Һәм дүртенче тапкыр сорагач, атаңныкы диде. Шуңа күрә дә ата-анага изгелек ул Аллаһ Тәгалә кушкан, буйырган әйбер һәм Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат. Чөнки Аллаһ Тәгалә кушканнарны үтәү, тыйганнарыннан тыелу Аллаһ Тәгалә кушкан, буйырган эшләрдән. Һәм дә инде ир өстендә ана хакы улы, ата-ана хакы. Хатын өстендә ир хакы улы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Иза саллатил мар'ату хамсаха ва хассанат фарҗаха ва атагат багълаха, дахалат мин айи абвабил җаннати шаат." Ягъни хатыннарыгызга, кызларыгызга, апа-сеңелләрегезгә өйрәтергә тиешсез. Пәйгамбәр мусульман булсалар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Әгәр хатын кыз 5 вакыт намазын укыса һәм үзенең җинес агъзаларын зинадан сакласа һәм иренә буйсынса, җәннәтнең кайсы ишегеннән теләсә, шул ишектән кирер" диде. Иренең ризалыгын алмыйча торып, хатын кыз җәннәткә керә алмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: Аллаһның ризалыгында, хатын кыз өчен ирнең ризалыгында Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы диде. Ә инде ир кеше өчен Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы ата-ананың ризалыгында диде. Ата-ананың ризалыгын алмыйча торып, иманлы кеше җәннәткә керә алмас. Һәм дә иренең ризалыгын алмаган хатын җәннәткә керә алмас. Әмма инде хатыннарның ир өстендә хакы нинди дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Ан тутгимаха иза тагимта ва таксуха иза ктасайта ва ла тадрибал вajha ва ла туqabbiha ва ла tahjura илля фил бейти." Хатыннарның хакы ирләр өстендә диде, ягъни мусульманнарда ничек? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Үзең ашасаң, аны ашату, үзең киенсәң, аны киендерү", ягъни башта үзең турында килә. Һәм дә аның йөзенә сукмау, һәм кешеләр алдында аны сукмау дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән, мәгәр өйдә генә дигән. Әгәр ул хатынны калдырырга теләсәң, яки әрләргә теләсәң, өйдә генә диде, һәм дә йөзенә сукмау. Бу Аллаһ Тәгалә буйырган, шәригатыбыз кушкан шушы рәвештә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Кул я гибадия аллазина асрафу ала анфусихим ла тaqnatu мин рахматиллах, инналлаха ягфиру зунуба җамиа, иннаху хуал гафурур рахим." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Эй бәндәләрем, кемнәр үзләренә каршы яманлык кылдылар, ягъни гынаһлар эшләп, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтеннән өметегезне үзмәгез. Хаклыкта Аллаһ Тәгалә барча гынаһларны да гафу итүче, хаклыкта ул гафу итүче, рәхимле, шәфкатьле" диде. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтте: "Аксиру мин зикри хадимил лаззат." Ләззәтләрне үзүче үлем турында күбрәк уйлагыз диде. Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү өчен һәм дә Аллаһ Тәгаләгә гыйбадат кылу өчен ул хәерлерәк. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннал хасанати юзһибнас сайиат." Изгелекләр алар яманлыкларны, бозыклыкларны юа диде. Җир йөзендәге бәндәләр барсы да гынаһлы, пәйгамбәрләрдән башка.
һәм һәрбер бәндә Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылырга тиеш, Аллаһ Тәгаләне зикр итәргә тиеш һәм гөнаһлары өчен үкенергә тиеш, һәм дә Аллаһ Тәгаләнең нинди генә гөнаһ кылса да Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә өметләнергә тиеш һәм рәхмәтеннән өметен үзмәскә тиеш, чөнки Аллаһ Тәгалә үзе вәгъдә кылды. Аллаһның рәхмәтеннән өметегезне үзмәгез, Аллаһ Тәгалә гафу итүче, барча гөнаһларны да диде. Шуңа күрә дә гөнаһлардан тәүбә кылу тиешле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Бадиру бил аъмали сабган." 7 әйбер сезгә килгәнче изгелекләр, гамәлләр кылып калырга ашыгыгыз диде. Байлыктан соң сез фәкыйрлекне көтәсез диде. Ягъни байлыктан соң фәкыйрлек килергә мөмкин. Һәм дә сәламәтлектән соң шир килүен көтәсез диде. Һәм дә яшьлектән соң картлык, фани картлык килүен көтәсез, яки үлем килүен көтәсез диде. Ягъни булар барсы да килүче әйберләр. Яки дәҗҗал чыгуын көтәсез, ул инде көтелгән әйберләрдән иң яманы, яки кыямәт кубуын көтәсез, ул тагы да ачыррак һәм тагы да авыррак, куркынычрак һәм хатыррак диде. Аллаһ Тәгалә барчаларыбызны да иманлы булуларыбызны насыйп кылсын, үзебезгә, гаиләләребезгә тәүфик хидаятлар бирсен. Бу дөньяда да, ахирәттә дә үзе кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә бу дөньяда да, ахирәттә дә ирешүебезне барчаларыбызга да Аллаһ Тәгалә насыйп кылсын.